مطلعية ستحشا تحبابي تبتحي فرشا عبيني سباستي عبيني سباستي شجهم قنبل وعد ولد بيني همبل نحمز هذا شجهم قنبل وعد ولد بيني همبل نحمز هذا قنبل بيني شجهم احنا هذا قنبل شكعت بيني عكبري قنبل بيني شجهم احنا هذا قنبل مطلعية ستحشا تحبابي تبتحي فرشا بعالكونغو ساني أبي أبلي أما كفرانس كوينو زعللي بعالكونغو ساني أبي أبلي أما كفرانس كوينو زعللي ديني بعالكونغو ساني أبي أبلي أما كفرانس كوينو زعللي ديني بعالكونغو ساني أبي أبلي أما كالفرانس كوينو زعللي كمزا تريوان زلهم بيني مچم انت عينت درفيز درفل زلو كنقلصون يشجرنا يو بيني بكل دقف سركب زلو كما يحضركم كما يتخونوا تخطاتلتنا زي channel كل سنه يكونكم تسفا نقبر مبل اسرع زور ويكا مدرخ ناي تور دي فرانس لو مك جمريو بينيام قتليا ماليو او حيسو دارغا زلع على تخلو ابيدو غيرو لاب زلو يو نمبل اسرا مدرخ ندالو زلنا بين دما لوموي بداهي زخونه وددري صبيخم زلو درو بزعبو زحبو مالت حسين لبسب كم زي كونه اب قالاتو تسمعو دخام كم زلو قال ملك اب قالاتون سمعينا جن he will do it امنت هلنا كغبر خمس خل نزا نايلو مزورون بعوت كذا زمان مخانو امنت هلنا لو كله دما ز كله حزب زغبرو لزقد زلو دقف بكل من قد كريكم ناي ملختاتنا يوحنا نابوز خي زلو سبنا بدرونا بنيسات يوم كاوز غبرو زلو يمكن رينا غنو كن ابزي اقداسنا زلو زيناتات كرينا مجمريا ابز حلفه هذا ناي تكنيكال ابديت نايتي listen this one. Airlines, hospitals, businesses around the world, banks as well, reeling from a massive tech outage. Just minutes ago, Charlotte Douglas International Airport, an American Airlines hub, told flyers, do not come to the airport unless you have already confirmed your flight is going to take off. So, إذا قاعدين بزلو تكنيكا وتصقم عن بزحات تكالات عملوا علم مالتيو أبزحات هجرات بانكتات نبلوم هوسبيتالات اي تبلن سوبر ماركتات درو سوبر ماركتات دوك حبيرو من اللوير تراين كمان دكانات ناتهم امباكتد كم زغونه كامبانيتات تهريمنا لا ايربورتات لعلو كله سلازي اب ايربورتات بزح صقم سلازلو بفلا بامريكا حنت حفتنا ايرتراويت حنت سدرا انا مرعنا خدت اقاطي موازل لهنرينا حجي اي ردي خاطبلو زي مالت ولا حنت خدغبرو تخل نغير ايكونن سلازي بزندرو يزلنا تكونتات كسع كندي انا تغييره ان حيله يخيد كم زلون منالبات فتحنا لنا يزبل زلو سيو نايت كامباني برستيل تكنيكالي تابلو دحن تاي مخانو جكن رينا زخات انك غزليو مجمريا كل غزي فلايت لكم نغرا من قديون حبريتا كبوز دللني. You can see here just how backed up airports are right now. Look at those crowds all waiting for their flight. Cybersecurity firm CrowdStrike says this is partly due to a زناي فلايت كم زخقاتهم كل اي ردي خاطبلو ولا حنت بلان كنت قبري تخلني خاب بفلاي دم انا تكنيكال ايرور تكنيك هاوس اقام زفطرو اقام مزخون بفصم يخاول حنت خدقبر زي تخل سلازي انتخي لكم ندحر حج حدرا فلايت انتلقا خوينو ابجزا خوينكا ابلكيشن نايت ايرلاين كله قالو ابلكيشن نايت ايرلاين تركيش ايرلاين تخوينو تركيش ايرلاين زبل اب اوردو لفتانزا تخوينو لفتانزا يا دلتا ندحر خوينا بامريكا دلتا I don't know ايزي جيت تخوين ايزي جيت whatever it is نتا ايرلاينز كتوردوا لكم شعوب نتا فلايت ناتكم او ريجستر غيركم بو تراك تقبروا لكم كابسويل كاو خيد كام حالت خاتباخن تشجر كام خات اقدا سنت هلو. Software update, not a hack, but this is what has happened because of it. It's all about crippling its Microsoft Windows customers after this issue happened in tech. We have team coverage around the world, as you might imagine. Isabel Rosales is at the world's busiest airport, Atlanta's Hartsfield-Jackson International Airport, and Anna Stewart in Heathrow Airport in the UK. Let's start though with Siemens. Tom Foreman. Sometimes بنزلوا بحفشة تيجم مايكروسوفت سوفتوير ابديت تقبروا خلوا زقات امي تقام مخاني زنقر زلو
ብዙሕ ዲቤት ብዙሕ ዲስካሽንስ ድማ ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ ብፍላይ ኤውሮጳ ኣብ ናይ ሶፍትዌር ካምፓኒታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣሜሪካ ኢዶም ሂቦም እኒአብ ዘለው ብከምዚ የዋፅኣና ዘሎ ምዶ ኮንካ ብከምዚ የዋፅኣና ነተን ዝነበራኻ ንእሽተይ ዳይቨርሲፊኬሽን ናይ ቻይና ካምፓኒታት ናሰጎብካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣሜሪካ ትሕንገር ዘለኻ ኤውሮጳ ብዙሕ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር who is in Washington, D.C. Tom, what is going on with the systems? They're saying that they are back working, but the crowds indicate that it's not helping them much. CrowdStrike is saying the key issue has been identified. We have a quote from the CEO where he talked about the notion that basically we've identified this one thing. It wasn't terrorism. It wasn't a security incident or a cyber attack. So the CrowdStrike's Bahal company, so very, very good performing up stock market in Burkinato and Alan Dam Bosar as an Abayu, and Jigandro Crash Gabriel of Sankas incident. Sometimes also mention I told Nice Kulu campaign security, cyber security company, I was at a courage lazy, Nisomium Tom Kan mention I second of Alamzolo, Gabrish Barai Conan, Kalnagarai Conan. بحد update ناي software زي ما ناي Windows host software update كجبر خلو زجات أمام مخانيز نجرزله this is not a security incident or cyber attack سلزا كم تمجمر يستبهله زي تقلت malicious attack هون كم زغل ميدياتات كزارو بجميرة ميرم الزج بنتصور نايتي company نايتي CrowdStrike بال company CEO كم زغلته سخونة متكعت كم ديبلهم أبزيد حن كنسوغرينا زك فالزي جنزبهم مملاسة بيوم زمارور سبات سمعوزي people in my party, 8 people, $456 a ticket, and they're giving me $100 back. That is it. And we're screwed. This man is getting married. We have reservations. We have cars that we pay for. I paid $380. ካብ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ከሎ ዝወርደካ ሽግርን ኣደራዕን ናይ ብሓቂ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ዝያዳ ኣብይ ከማንቲ ፀገም ዘጋጥመካ ምክንያቱ ገንዘብካ ይመልሱልካን እዮም ፍላይት ካንስል ኮነካ ኣብዚ ነራ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣጋጣሚ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኸብናያ እስከ ኣይረዲ ከምዚ ዘብል ከም ፅዋያ ምፅንሑ እስከ there was one incident in ኤርትራዊት ኣጋጠመ ካብዚያ listen እዚያ you to Paradise Musa, who's with real life consequences. Let me introduce you to Paradise Musa, who's trying to make a flight Paradise Musa تبهال ኤርትራዊት ሕጂ to Las Vegas to then go to LA for a wedding. And you're not just anybody, you're a bridesmaid. Yeah, it's my first cousin's wedding. Shout out Miriam. It's really stressful right now because if you guys know anything about being African or foreign, everything, you know, my family's originally from Eritrea, and my mom right here has all the cultural attire for her and, you know, the jewelry and everything that goes into it. And the wedding is 3 days long, so we're really stressed. We've been here for about like 5. So ናይ ብሓቂ ዘገርም ንመርዓየን ዝኸዳ ዘለዋኒ ሎስ አንጀለስ ንቤተሰባ ሳማሕ ሓዛያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ክዳን ናይ መርዓት ከምኡ እውን ኣብቲ እንታይ ክትብሎ እቲ ጆለሪ ሽልማት ናይታ መርዓት እውን ምስኦም እዩ ዘሎ ኤርፖርት ተታሒዞም ኦ ማይ ጉድነስ ስትረስ ናይ መርዓ ከምዚ ሲ እንቲ ኣብዚ መርዓታት ከምዚ ከጋጥም ከሎ ማራይ ከቢድ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ካልእ ዓለም እዩ ስለዚ بحق حزنوها I hope سليتوا كهون 5 hours now, so it's just we're waiting for nothing now. We're just it's up in the air. And actually, what do you have in that luggage right there, that white luggage? Oh, we have like all the cultural attire. It's called a zuria, which is like very pretty. The bride's actual jewelry, right? She's depending on you, right? The bride's actual dress too. Yeah. And you're just waiting on them to call your flight. You've been waiting in this line for hours. We've been So تغداونتي تي سلمات كما كانوا كل مسعيز مسومي زلو حزا ما يخدلو سلازي تمرات نعم تصبلا محازايسا كسع كندي كبيت كم زخانة كنتات رأي وكم زعينات نيشة تجمعات كندي بكو كم زخانة. Waiting for a long time, so we're just waiting for them to call our flight. But every time we get to the front, we just get right back to the back because I know you saw me in the front earlier. Yes, I am wishing you the best of luck, Paradise. Clearly, a lot of folks dealing with. So بحفجة كم زنوري زلنا تبغى عدل يقات ما كتب لا نحنا كل جزء تبغى عدل يقات ما كمينا خلنا بلدلي I'm very very sorry كم زي أنا قرأت انكفات كقات ما كخلو نسب ساكن لي كبيد مخانو مفلاتن مجنزابن يدلي so تمالي أبستجبره وددر بفلاي أبتاني بيج أو وددر زنبره ناي زياس قسم أو حنتي أبزيك بكم دليل له بزح celebrations إنديز جبرة لزول بيني قد من أبو مسكارنا جن بزح نجارات على نلو مشير قبل زغل ما جمري أنا زياس كان سجر كابت زينا كيوز أنا خلنا حدا في ترد زينا خنودالكم. I mean, there are lots of consequences. Let's start first of all the Secret Service. I don't understand how the Secretary Cheetle, the one in charge of the Secret Service, has not yet been fired. The director, I'm sorry, not secretary. The director of Secret Service, Cheetle. How has she not been fired yet? So دحري فتنا قتلتنا دونالد ترامب نا أمريكا حطوين بريزيدنتنا كنا بريزيدنت زنبره جري ما حطوين بريزيدنتنا ريبوبليكان بارتي
وكيل لنكن دومينيت زخونه وي ونست حاتيه مسترقحه قدميو قدم حدث مالتات ابز ريبورت غيركم نير فتنا قتلت تخايدلو نير كساب حج دما زخونه يخون سقمتي وسدنت منغستي እንታይ ማለት እዚ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓጓፍ ከጋጥም ክኢሉ መዓት ነገራት እዩ ዝግበር ዘሎ ርኡይ ድኽመት ናይቲ ሲክረት ሰርቪስ ዝበሃል ነቲ ፕሬዚደንት ክሕሉ ዝግብኦ ናይ ብሓቂ ድኽመት ከም ዘሎ መዓት ቪድዮታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ ተምፃናይ ዝሽግር ኮይኖም ስለ ዘለዎ ዩቱብ ከምፅኦ ይክእልኒ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ እታ እትሪእዋ ዘለኹም ጓል ኣንስተይቲ ናይቲ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ናይቲ ሲክረት ሰርቪስ ናቱ ሓላፊ ገይርዋ ዘሎ እዩ ስለዚ እንተወሓደ ስለምንታይ እዚኣ ሰብ እዚኣ ክስጎግ ዘይትኽእል ርኡይ ድኽመት ተራእይዋ ከሎ እናበለዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስምዖም ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ምረት ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘሎ በዚ ኩነታት እዚ ምምቕቓል ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካውያን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ How is she not being fired? Because Mayorkas said, we trust that we have her back 100% with what she's doing. And she said, no, I'm still going to be doing the job. And by the way, when they asked the director of Secret Service for specifically the RNC, I don't know exactly her name, but she was one of the ones that was for Secret Service responsible for the RNC. She was asked, are you guys going to be making any adjustments in your approach at the RNC? No, we're taking the same exact approach. What do you mean you're taking the same exact approach? So let me get this straight. In any sporting event, you're a fan of Ronaldo, you're a fan of Man U, you're a fan of soccer, you're a fan of rugby, certain sports we watch. What do players say after a loss? They say we have to make certain adjustments. So እቲ ነቐፌታ ኣብ ልዕሊ እቲ ሲክረት ሰርቪስ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባይደን ምሕደራ ዘሎ ናይ ብሓቂ እዮም ብተሪር ዝነቕፍዎ ዘለዉ እንታይ እሱ ድማ ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ሂወቱ ክሓልፍ ዝኽእል ዝነበረ ዓይነት ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ ከብቅዕ እቲ ሲክረት ሰርቪስ ዝኾነ ይኹን ቼንጅ ድሕሪኡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ኩነታት ናይ እንታይ ከም ትብሎ እዚ ናይ RNC ናይቲ ፓርቲ ኣለዎም ዶናልድ ትራምፕ ኦፊሻሊ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ኢንትሮዲውስ ዝገብረሉ ዝነበረ በቲ ህዝቢ ድማ ተቐባልነት ናይቲ ሕፀይነቱ ዝገብርሉ ኣብኡ ናይቲ ሲክረት ሰርቪስ ስትራቴጂ ክትቅይሩ ዲኹም ተባሂሎም ሳሓተቱ ናይ ንቕይር ናኹም ተቐደምና ኢና ንቕፅል ከመይ ጌርኩም ኢኹም ፈተነ ቅትለት ናብ ሓደ መራሒ ተኻይዱ ከሎ ንስክላ ድሒኑ ከሎሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንስክላ ምድሓኑ ድማ እቶም ሲክረት ሰርቪስ ስለ ዘነፍዑ ኣይኮነስ እቲ ዝትኩስ ዝነበረ ስለ ዝተጋገየ ስለ ዝሰሓተ سوون أي ساعات exactly كاري منيرو أقاطامي كم تأمرات يا كمان أقاطام تقولي تقولنا كم تأمرات دونالد ترامب رؤوس لزن كساقة رايو بأنيميتد فيديو تاب جرو موت يعملوا درجات سبعيزي كم موت تنسيز بهالزلو نكتري خلقات فيديو تدوت زلو سلزي كم زلنا أخونا خلو سلمتاي لو تقبروا زي كله سلمتاي أبقى سجري حما قص التمسيخة جدني خلو تتكبر أب كامباني خا جيجات ترايو سقمتي وسديو زيا سبزيا أب كوربريشن تسرح تتنبرنيرا قدم تسوي قام حلوات كنزا عينت جيجا زفت مسبنا بوليم زارب زلو بحفشة البيروقراسي أبزبنا بايدن زلو دما توم ريبابليكان of course كم حقافون تكمليهم نزي زجاد فوي بلو من بتعميهم زجفوا زلو نتي مرحبا دونالد ترامب زيا سبزيا دما بقلت في كسوق نيروا زبل زربا our marriage, we make adjustments. In our health, we make adjustments. But not when it comes down to an assassination attempt on the president. That totally makes sense because what's the big deal, right? It's just an assassination attempt. We don't need to make any adjustments. We know what we're doing. And then 3, 4, 5 days later, you want to deflect and confuse the American people and say, oh, it's Iran. Iran was really behind this and trying to... أتزعزن كفال دماء زيادة فتية غابان تانت بناتا أنتاجي رمسكي FBI متعيسي سلياو حبريتان يرنا زمت قعتي قبل علي دونالد ترامب بإيران كجبر كم زخلسي سلياو حبريتان يرنا يم يبلو أبين يركا سلياو حبريتان تنبركا السكيورتي سيستم ناي دونالد ترامب داك تحيل زي تفتن دايم قبرونا بإيران كصقوا ويم دليم إيرانيوم كم جيرو من زود دقلا خوليم دليم this is بفتح تقبلنا كل وزغل كم زي كانت حبريتا إيران نبركا ويون كاكالي قبل دونالد ترامب سقعتني يرتزغون زاد لي مكل خالد زاد لي سكر سيرفيسن كتحيل مفتنكا نابولو نتي ناي بايدن ادمنستريشن بايدن دبكا بتعميو متقعت وريد وزلو كابز وريد وزلو صقم كوتس داي وتسن كالارسي باي ذا واي كيرسا خلو ناي سوا انت صبت فيديو لات نكريانا بحده سو اتي ناي وشتاو ناي امريكا صقم get everybody to look this way instead of why don't we investigate what the Secret Service got wrong? You know, there was something that was said the other day that I really liked, and I would love to quote who said this. The question was the following: how come the president doesn't fire anybody? Everybody bitched and moaned about the fact that Trump fired a lot of people. How come President Biden doesn't fire anyone? I think it was Elon Musk. I think Elon Musk said it actually. I think Elon Musk said the fact. So times of Luzalo up Donald Trump. زخونه جيجات تريو سعيد سقوق نير مع سبي سقوق نير دونالد ترامب أزيست بز بايدن بحال كنسب سقيو جي فلتنيو بين جيرك سقوق نبعل زي ما حضر ديالو نبعل تسوي سقوق زقبور خمي جيريك سقوق كاوز حمق صف سلازي لك سقوق يكلني بايدن بحكي
ስለዚ እዚ ኩሉ ንፕሬዚደንት ዝኣክል ንሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ዝኣክል ፈተነ ቅትለት ኣካይዱ ተብቅዕ ዝኾነ ይኹን ክሰጉግን ዝኾነ ይኹን ብትዕራይ ኣብቲ መንግስቲ ክገብር ዘይክእል ክሳዕ ክንደይ ብውሽጣዊ ብልሽውና ዝብላዕ መንግስቲ ከም ዘሎ ኢሎን ማስክ እዩ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ። እዚ ኩሉ ኣጋጢሙ ከሎስ ከመይ ገይሩ ባይደን ዝኾነ ሰብ ክሰጉግ ዘይክእል ወይ ስጉምቲ ባሲ ከም ዝተቆጥዐቲ ዝኾነ ምልክት ደየሊ ወልዓ መደብ ናቱ ከምኡ ስለ ዝነበረ ኢሎም ካብ መሊሶምሉ ድሌቱ ስለ ዝነበረ ክቅተል ስለ ዝደልይዎ ዝነበሩ ሰብኣይ ስለደይ ሰለጦም ንመን ይክሰጉግ ስለዚ ብሓቂ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ሕንፍሽፍሽ ኣትይዎ ከም ዘሎን እቲ ምትእምማን ክሳዕ ክንደይ ተፀልዩ ከም ዘሎን ኦፍኮርስ ሓድነት ናይቲ ሃገር ክነውሕስ ኣለና ገለገለ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን እዚ ንፖለቲካዊ ቋንቋ መክሰብ ንክረኽቡ ነቲ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንክሕይሉ ኢሎም እምበር ኣብ ውሽጦም ቂምታ እቲ ሕርቃን እቲ ምፅልኢ ደረት ከም ዘይብሉ ትርኢኻ ስለዚ It's a very, very sad story about America ዝካየድ ዘሎ እዚ እቲ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ምርጫ ድማ ኣገይን ንፕሬዚደንት ፈተነ ቅትለት ስለ ዝተካየደሉ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቅትለት ኣብ ካልእ ዓለም የለን ኣብ ካልእ ዓለም ዝኾነ ዓለም የለን ከምኡ ኣይኖ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣሜሪካ ብፍሉይ ፍቅሪ ናይ ኣሜሪካ ብርእሶም ዝኣተወ ኣብ ኤርትራ ብፍፁም ከምኡ ዓይነት ቅትለት የለን ሃልዩ እውን ኣይፈልጥን እዩ እዚኣ ነቶም ዘይትዋሓጠሎም ፅቡቅ ጌራ ክትዋሓጠሎም እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ቅትለት ናይ ፕሬዚደንት ትራጀዲ ዝሓድሽ ሳሕቲ ዘጋጥም ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣሜሪካ ብጥይት ዝቅተል ኣብ ኣሜሪካን ካልእ ዓለም እዩ ከም ኣሜሪካ ከምኡ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ሰብ ዝቅተል ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ውግእ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ገለ ሰብ ከምኡ ዝቅተል ኣብ ካልእ ሃገር ሰብ ከምኡ ይቅተል እዩ ኬንያ ዕግርግር ኣሎ ገለ ኣሎ ክንዲ ኣሜሪካ ይከውኒ ብፍፁም ኢትዮጵያ ስርቅሎ ገበና ኣሎ ክንዲ ኣሜሪካ ብፍፁም ኣይከውኒ ከም ኣሜሪካ የለን እዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ዓይነት ኣካይዳን እዮም ድማ በፍንጫ ንሃገራት ተቀበልዎ እናበሉ ከግርዑ ዝውዕሉ ዘለው ተትኽእሉ ሲ ጉዳዮም ከፀርዩ ምኽኣሉ ጎደናታት ናይ ኣሜሪካ ማለት ኣብዚ ቪድዮ ከተምፅኦ መፈንፈን እዩ ማሲ ሰብ ድኽነት ክህልዎ ክእል እዩ ኤርትራ ፀገም ኣለዎ ቁጠባዊ ሃብታማት ኢና ካብ ኣሜሪካ ወይ ካብ ኤሮጳ ንህብትም ይብል ኣለኹም ኤርትራ ግን በታ ዘላታ እቲ ሰብ ኣብ ጎደና ዝሓድር ውሕድ እዩ እንተሎ ኮይኑ እየ ዝብለኩም ንኣብነት እጂ ጎደና ምሕዳር ኣብ ኣስመራ ከመይ እዩ ክብለኩም ኣይክእል ኣብ ከረን ግን ጎደና ምሕዳር ከም ኖርማል እውን ኣሎ እቲ ቀደም ፅቡቅ ከለና ንኣብነት ሆስፒታል ናይ ከረን ውሰዱ ካብ ርሑቕ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ኣፍ ደገ ሆስፒታል ይድቅሱ እዮም ካብ ዛራ ድዩ ካብ ርሑቕ ዞባታት ናይ ዞባ ኣንሰባት ጫፋት ዝመፁሎ ሆስፒታል ክሕከሙ ኢሎም ገዛውቲ ሆቴላት ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ጥቃ ሆስፒታል ይድቅሱ እዮም ጀበኖም ኣብኣ ይገብሩ ይድቅሱ እዮም ካብ ቀደም እየ ዝብለኩም 95 94 ወላ 2000 ወላ 2004 እዚ እጂ ግዳም ሓደር ማለት ኣይኮነን ኦኬ ሆቴል ክሓድሩ ኩሉ ነይሩ ድሓርቲ ክሊማ ናይ በዓል ከረን ዋዒ ስለ ዝኾነ መብዛሕቲ ሰብ እውን ኣብቲ ግዜ ሓጋይ ማለት እዩ ዓራቱ ውፅኡ ደገ ይሓድር ደገኻ ትሓድር ስለዚ ትፍልልይ ሶም መሬት ደቂሶም ኣለዉ ስኻ ድማ ኣብ ዓራት ወላ ሆቴላት ጋሽ ባርካ እንድሕሪ ከይድኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ተሰነይ ኪድ ወላ ባሮንተ ሆቴል ካበ እዩ ኣብ ደገ እዩ ኣብ ደገ ገይሮም ላምሻ ገይሮም ይገትፍልካ ደገኻ ትሓድር ሆቴላት ከምኡ ኣብ ተሰነይ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ግዳም ሓደር ክበሃል ከሎ ከምዚኦም ናይዚኦም ኣይኮነን ንሕና ሃገርና ሃብታም እዩ ልዕሊ ካልኦት ይንብል የለና እንተኾነ ግን እቲ ኩነታት ዘሎ ኣስተብዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ እዚ እቲ ኣሜሪካ መጃሃር ናይ ካልኦት ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ንመለስ ካብቲ ፖለቲካ ናብ ቢኒ ትማሊ ዝገበራ ፕረስ ናይ ቁርባ ደንጊፅኒ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ስፖርት ከም ዝኾነ ክንፈልጥ Miriam, can you see that finish line in 2 days? Are you already thinking about that? I think it feels so far, you know. In these two hard stages already, today was so tough race, you know, to just survive. You spend quite so much. So, I mean, نحن أبزو خينا أب كمبيوترات كوينا أب تليفوننا وخينا أب كلا كوينا بيني جوخا قالك نبل كلنا ساكنديك الليليو 180 160 130 320 كيلومترات مخاكم نايت مال عينت مخاكم نايلو عينت ترير عقبة بمكينة توصل خلا مكينة كمان نداد تود بمكينة توصل خلا هذا سنجوكات رجع عينت يوم بشكليتها زخد زلو it's very very tough أنا بحكي دخام كم زلو بيني رداكا I'm very sure دحرزتور حدا ورح عرفتك وهذا اللي هو السبزي ما تتي سامرس لزلوتي intensive sport حجني سجبر كن I hope they will give him enough rest because he deserves to be fully rested مالتي بجاكات celebration أي مقبل
ካልእ ግን ኮምፕሊትሊ ዕረፍቲ ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ሰብ እዚ ግን ኣይ ኖ እቲ ወላ ቢንያም ብነፍሱ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ከፍ ክብል ኣይክእልኒ ክብል ሰሚዐ ከፍ ክብል ኣይክእልኒ ዕረፍቲ ናይ ገለ ሰብ ንግዚኡ ጥራይ እምበር ክዕርፍ ዘይክእል ሰብ ካሎ እቲ ዕረፍቲ እቲ ስፖርት እቲ ፓሽን ናትካ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ትፈትዎ ኮይንካ ዕረፍትካ እዩ ስለዚ ኣፍኮርስ እዚ ግን ፊዚካሊ ሜንታሊ ድኻም ዘለዎ ስፖርት ስለ ዝገብር ዘሎ ሂ ኒድስ ሪሊ ፅቡቅ ዝኾነ ዕረፍቲ ተድልዮ እዩ ናይ ሆፕ እቲ ቲም ድሕሪ እዚ ውድድር ዝተወሰነ ግዜ ዕረፍቲ ክቦ ንቢኒ በር ኣብዛ ስፖርት እዚኣ ናይ ብሓቂ ዋላ ኤቭሪ ኪሎሜትር ደኺሙ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር energy on these two stages. So yeah, to be honest, the feeling is there. You know, every single kilometer when you count, it's almost there. So yeah, to be honest, I felt super nice to still keep this jersey. You know, from already a first stage until now, it's super amazing, and yeah, I'm really looking forward for that. By the way, تمالي أمس حلفت فيديونا تيجي قبل كواب بزعبا ساقونا يبيني تزاريمنا لنا كلهم دما تبص خلنا مالسيب كوني كبها كم زي قبل نايبيني ساقوا كالك سبت مرسلو سوبر بيني لنا سوبر هابي سوبر براود سوبر بريليانت سلزخوني سوبر بيني أخت كونز قبها منياتو ذاك على زيادة تقاق مازيا نايبيني ستايليا زيا سوبر هابي تبل كالو تبل ويمكن نايبيني ستايليا زيا قد زيا نايبينيا ስለዚ ካልእ ሳጓቱ ደልየሉን ኢኻ እዚኣ ባዕሉ ዝፈጠራ እያ ሱፐር ሃፒ ሱፐር ፕራውድ ሱፐር ቢኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ምስ ትኸይድያ ሱፐር ቢኒ ትብል ከማን ሓንቲ ካብተን ሕፁያት ነቲ ሳጓ ናይ ግድን ክህልዎ ኣለዎ ተይልኩም እምበር ቢኒ ንባዕሉ ሲ ጥዑም ሽሚ ሳጓ እውን የድልየካኒ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ሱፐር ቢኒ ገለ ካብቶም ብዙሓት ዝመረፅኩም እያ ሱፐር ሃፒ ሱፐር ቢኒ እንተበልናዮም ፀገም የብሉን ብሓፈሻ ቢኒ ዝብል ዘሎ ስናይ ነኺሳ ክኸይድየ ስቲል ተባዕታ ስቲል ሞራል ኣለዎ ታቀጠልያ ማልያ ካብ 4ይ ደረጃ ክሳብ ሕጂ ሒዝዋ ምህላው ዓብይ ሓጎስ ከም ዝስምዓሉ ዘሎን ከም ኩርዓት ከም ዝስምዖ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ድማ ዳርጋ በታ ታቀጠልያ ማልያሲ ዓዳ ኣትያያ ኢሎም ድሮ ቪድዮታቶም ክዝርግሑ ጀሚሮም ኣለዉ ከምዚኣ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ናቐፀልና ክንሰማዒና ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ እቲ ዝግበር ዘሎ ክሬቲቪቲ ንቢንያም ተጠቒምካ ኩሉ ነገር ንቅድሚት ምምፃእ ዝግበር ዘሎ ኣሜዚንግ ጀስት ኣሜዚንግ ኢና ክንብሎ ንኽእል ቅድሚ ጁሮ ቱር ዲ ፍራንስ ምጅማሩ እዚ ቪድዮታት እዚ ዝወፁ ነይሩ መን እዩ እቲ ዝበለፀ ስፕሪንተር ረይዎ this is the story መን እዩ እቲ ዝበለፀ ስፕሪንተር Who are the top 5 sprinters for the 2024 Tour de France? Number 1 on everyone's list is Belgian Jasper Philips. እቶም ሓሙሽተ ዝበለፁ ስፕሪንተርስ ቅድሚ እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ምጅማሩ እዚኦም እዮም ካልኣይ የብሎም ዝበሃሉ ዝነበሩ መን እዮም እስከ ቀዳማይ ካብኣቶም መወዳድርቱ ናይ ቢንያም ያስፐር ፊሊፕሰን ካብ ኣልፐሲን ማለት እዩ ኦኬ በልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን እዩ ካልኣይ ከመን ነይሩ ቢንያም ኣብ መበል ክንደይ ደረጃ ሰሪዖም ነይሮም እስከ ረዩ Multiple stage wins in the Tour de France. You'll remember him last year. He took home the green jersey after 4 stage wins. Number 2 on my list of 5, the Dutch rider Dylan Groenewegen. Team Jayco. So Dylan Groenewegen ድማ ካብ ቲም ያይኮ ኣሉላ ዝበሃል ዝትሪዎ ዘለኹም ኣብ ሓንቲ ስቴጅ ቀዳማይ ዝወፀ እውን እዩ I think ኣብ ገለ ስቴጅ ቀዳማይ ወፂኡ ነይሩ ካልኣይቲ ስቴጅ ወላ anyway whatever at some stage ቀዳማይ ወፂኡ ነይሩ እሱ ኸ ካልኣይ ፌቨሬት ካብኣቶም ነታ ዝበፅሐ ስፕሪንት ክገብር ወይ ከዓ ቤስት ስፕሪንተር ተባሂሉ ዝእመነሉ ዝነበረ እዩ እዚ ኸ እዚ ሆላንዳዊ ነይሩ Dylan Groenewegen. Team Jayco Alula. Our next guy, Arnaud Delis, 22 years old in his first Grand Tour, making, of course, his Grand Tour debut in the Tour de France. And if we're talking about established sprinting community, well, it's Mads Pedersen, the Danish. Arnaud Delis ዝበሃል ከዓ ነይሩ ንሱ ድማ ዓብይ ተስቢት ዝግበረሉ ነይሩ ከምኡ ድማ ዳኒሽ ሓያል ዝኾነ ኣብ ናይ ዴንማርክ ፔደርሰን ድማ ካብ ሊድል ትሬክ ጋንቶኦም ናይ በዓል ናትናኤልን ኣማንኤልን ድማ ንሱ እውን ሓደ ካብቶም ፋቮሪት ገለ ክወስድ The Danish gun at Team Lidl Trek, former world champion
And at the other end of the sprinting spectrum, from Arnold Dali, 22-year-old, well as Alexander Kristoff. كما دما ألكسندر كريستوف دما أبكال كلا كابتوم سبرينت تقبرو كاب كلاتهم بينيام يلا نابتوم توب 5 سبحالو زنبرو and guess what ماستر سبرينتر تبعي لسترقحي أبزوانو زدما بينيامي سلازي أفتر لستاناتهم هاي نبرن كابتس بيتوزعي شوك ويفز رعد فتيرو زولا تور دي فرانس بعالم درجة دما زناناتو كابزو خوني يكون سبورتنيا بزو بسكليت أبزو هانزي منال بات تونكو كوادا درزغل تادي بوغاتشا اتكتا بيج عماليا وديو زوليو بزعبون حدا زربا لنكنا وطيلو زربازي I don't know نمنتاي وطيلو جن اسكس فمعوها لانسارم سترونج تزاري بوزولة مالي تزاربو فيديو I think بزو حكرا خرد دمسو خوين that he knows that he rode a hell of a race. He, by the way, was pulling the whole day. I thought when I saw him pulling on the penultimate climb, I thought, well, you know, they're playing a team game here. He's setting something up, and then he launched his own attack very early on Isola 2000. By the way, that was the steepest. That was the place to go because that was the steepest section of the climb. So ናይ ፖጋቻ ብዛዕባ ፖጋቻ ይዛረብ ዘሎ ትባዓል ብጫ ማለት እዩ ነታ ብጫ ማለት ማለት ዝገበሮ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ካልኦት ቅድሚት ንዝነበሩ ተኣምራታዊ ሓይሊ ተጠቂሙ ንቅድሚት መፅዩ ማለት ፖጋቻ ብጣዕሚ ፍሉይ ታለንት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን at the same time ድማ ቁርብሲ የብለካዩ ማለት ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ግን ሰብ ዘይኮነን ከምኣቶም ሰብ ዘይኮነን ክሳዕ ክንዲዛ ሓይልን ፍልልይ ኣብ መንጎቶም ስፖርተኛታት ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ማለት ቢንያም ስፕሪንት ክገብር ከሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብክንደይ ሓይሊ ስንኻ ነኺስካ ናይ ቁሩብ ትለይ ፍልልይ ጌርካ ክትዕወት ካልኦት ክዕወቱ ከለዉ ከምኡ ምናልባት እቲ ያስፐር ፊሊፕሰን ክዕወት ከላ ኣብቲ ስፕሪንት ትሪኦ ኢኻ ንእሽተይ ጋንታ ፅቡቅ ስለ ዘለዎ ወፂኡ ገለመለ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ፖጋቻ ዓይነት ኣሰዓራ ግን ዘሰንብድ ዓይነት እዩ በቃ ደሃሊ ክወዳደሩ ከም ዘይክእሉ ከም ዝበኽዩ ዝገብሮም ዘሎ ነቶም መወዳደርቱ ከምዚ ዓይነት ውድድር ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ላንስ ኣርምስትሮንግ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ዓይነት 5 ግዜ ቻምፒዮን ዘግበረ ልዕሊኡ ንኸውን እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ፍሉይ ነገራት ይወስድ ከም ዝነበረ ዝተፈለጠ እሞ ይቕረታውን ዝሓተተሉ ገለ እዩ ስለዚ ጥርጣራ ከም ዝህሉ እዩ ዝገብር ዘሎ ብምባል ተዛረባ ስምዑ ሕጂ We thought he had it, and Tadej Pogačar had yeah, all those guys had know other that, thoughts. All those guys know that climb really well. It's right outside of Nice, or a couple hours away. They go there for altitude training. They've all ridden it. Mateo's done a ton of camps there, and like I mentioned earlier, I don't see why UAE works so hard to keep them so close. It's at this point, it's getting a little bit greedy, in my opinion. He didn't need another stage win, of course. He probably wanted to pay the team back and get. So بحفش عن تايم زبل زلو مقاطع زقبر زلو domination التي سبورت مغاراتو يقدلو خم زلون كالوت عدل كم زي رغبو أبزخوني يكون استجنا غابتنا يقلمله بتعمي كمي بحالني دنجي صقة طلوا ما يكل نيجن but نايل نسمعوا أبزيا it's a very very strong language. Americans to watch that thinking the race was over. Mateo was going to win, epic stage win, queen stage for an American cyclist, revitalize the whole sport. It was just, for me, super sad to watch that. And I know you have a strong stance as well, Lance. And by the way, Johan disagrees with me. Johan said, why shouldn't he win? His team was up there working. My point is, why put your team up to work that hard? For what reason? They've been working hard for 3 weeks. You're going to get the same time whether you win the stage or not. He's going to drop those guys. Yep. 25 years. Hasn't changed. No. This has not changed in 20 years. Yep. 25 years. Hasn't changed. No. جاي برتوع زربا خذ الربيو بزعنا غفيتاون توهيبو لوني لانس أرمسترونغ قابتي فيديو نزياز كبرا. And as much as I love Johan, his view on this also has not changed in Correct. 20 or 25 years. All right. Now, here's my opinion. My view has changed. I've been in that position. I have said to myself, hey, it's a bike race. We had a start line. We had a finish line. I got numbers on my back. I want to win a stage. Maybe even down to maybe there's financial incentives for winning stages. Hey, this is paper. Yeah. It's paper. Yeah. We talking about paper. So تي عوت مدلاي أبت سبورت تزلو سمعيت كالك هون كم زغلن بزح مغنياتات كل وكاي غلي وقت عوت مدلاي
Okay, እስከ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ኢዳ My view is totally changed. When I watch that, and y'all can sit at home, say whatever you want, think whatever you want. How dare he comment on this? Well, you know what? You're right. I am uniquely suited, I believe, to comment on this. And I will say this. What we saw today, and I want to make this very clear, was the biggest mistake he's made in his entire career. I promise you. People the other teams እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሎሚ ኣብ ስቴጅ 19 ዝገበሮ ትሪር መጥቃዕቲ ናይ ፖጋቻ መንኩሎም ዶሚኔት ገይሩ ሓሊፍዎም ዝወሰዳ ዓባይ ጌጋ ነይራ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ጌጋ ገይሩ ንካልኦት ቀዲሙ ነቶም ኣሜሪካውያን ካልኦት ኤውሮፓውያን ቀዲሙ ቅድሚት ስለ ዝመፀ ድዩ እስከስምዕዎ what is the point in here ብፍላይ ላንስ ኣርምስትሮንግ ከም ክብል ከሎ ምናልባት ካብ ባክግራውንድ ናቱ ከም ዓይነት ዶሚናንት ሓይሊ ስለ ዝነበረ ንሱ ድሓር ግን ገለገለ ይወስድ ከም ዝነበረ ስለተፈለጠ ምናልባት ንሱ ንኻል ዘይራኣዮ ንዑ ዝራኣዮ ስለ ዘሎ ድዩ እስከ ንስማ don't want to see it. Yep. The fans, keep in mind, these aren't a bunch of Slovenian fans out there. Yeah. It's easy to get stuck on your island and say, man, my folks at home are going to love this. Yes, they're going to love it. Right? Meanwhile, you've got Remco Evenepoel from Belgium, arguably one of the most influential countries in cycling. You've got Jonas Vingegaard, a two-time champ from a country like Danish who's cycling crazy. You're in France. You got the French media. This, I promise you, this is a massive mistake. It was unnecessary. And I can. እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም መወዳድርቱ ካበይ ከም ዝመፁ ዋላ እኳ እሱ ካብ ስሎቬንያ መፅኡ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ዶሚኔሽን ካብ ንእሽተይ ሃገር እንድሕር መፂኻ እቶም ዝበዝሑ ተዓዘብቲ ናይቲ ስፖርት ድማ ንኣብነት ዴንማርክ ማለት ብዙሕ ናይ ብሽክሌታ ቲፌዞ ዘለዎ እዩ ቤልጅየም ማለት ኣብ ብሽክሌታ ዝዓበየ ቦታ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ከምኡ ድማ ብዙሓት ብሉፃት ኣትሌታት ናይ ብሽክሌታ እውን እዩ ዘለዎም ፍራንስ ተበልካ ስለዚ እቲ ፖጋቻ ዝወሰዶ ዶሚናንት ኣመና ክትዕብሎም ከለኻ ካልእ ሕቶታት ከም ዘልዕሊ ዝዛረብ ዘሎ ርእቶናትኩም ክትቦ ኢሎም ድሓር ክገጥፍ can hear all the arguments of hey it's a race. I said it the other day, I will say it again. Yes, it's a bike race. But this is also a political campaign. Don't give these people a reason to hate you. Yeah. I'm going to say that again. Don't give them a reason to hate you. And if that's too strong for you, don't give them a reason to not like you. And I'll go a step further. And this is the most important part. Don't give them a reason to question you. So እንታይ ዝብል ዘሎ ስፖርት እዩ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ስፖርት ግን ፖለቲካ ይብላ ኣሎ ሃገራት ህዝቢ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ባንዴሮኦምን ማልያ ዓዶምን ሃገሮምን ከተንበልብል እዮም ዝደልዩ ስለዚ ሰባት ክፀልኡካ ኣይትግበር ብዙሓት ፀላእቲ ክህልዉካ ኣይትግበር ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ትገብሮ ዘለካ ንብዙሓት ሰባት ምልክት ሕቶ ከም ዝገብረሎም ኣይትግበር ምክንያቱ ሰብ ኢኻ ሰብ እዮም ከማኻ ፕሮፌሽናልስ እዮም ክንዲዚ ዓይነት ጋፕ ኣብ ሓይሊ ክህሉ የተሓሳስብ እዩ ኢማጂን እቲ ካልኣይ ወፂኡ ዘሎ ዳዕድኻ ተኮይኑ ኣምሹር ገለ ከም ትሓስብ ንፁር እዚ ምክንያቱ ፖጋቻ ዘርእዮ ዘሎ ሓይልን ብቅዓትን ካልእ ለቨል እዩ ተፈጥራዊ ታለንት ክኸውን ይኽእል ዶ ኣብሶሉትሊ ክኸውን ይኽእል ኢትስ ቨሪ ላይክሊ እዩ እውን ክኸውን ይኽእል ደምሎ ተፈጥራዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ስለ ዘሎ ተውህቦ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ግን ሰመይ ክስንቲ ድማ እቲ ትሪኦ ዘለካ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ተመጣጠንቲ እዮም ኣመነ ካብኦም ጋፕስ ገበረ ይትርን ኢኻ ስለዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣዛራቢት ኮይና ኣላ እያ በት ፈሚ ብዙሕ ካብ ወፃኢ ኮሜንት ንገብረሉ ነገር የለን ኢትስ ሪሊ it is what it is ከም ዘለዎ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል እስከ ሓንቲ እዚኣ ናይ ቲፌዞታት ናይ ቢኒ ዝገብርዎ ዘሎ ቪድዮታት ካ ሼር ክንገብር
ከምዚ ዓይነት ትገብሩ ዘለኹም ሪያክሽን ንቤኒ ናይ ብሓቂ ደስ የብል ዝኾነ ምኽንያት ንሓጎስ ናይ ኤርትራ ክርከብ ከሎ ንጥቀመሉ ፕሮሞት ንግበረት ሃገር the more ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተገበረት ሃሽታግ ኤርትራ እናበልኩም ሃሽታግ ቢንያም ግርማይ እናበልኩም ተኸይድኩሞ ብኡ መጠን ድማ ሓይሊ ናይ ብራንድ ናይ ቢንያም ሓይሊ ዓብላልነት ናይቲ ኤርትራ ዝብል ድምፂ ክህሉ እዩ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ከለኹም ብዛዕባ ቢንያም ኣነ ምናልባት ተሪኢኹም መናተይ ኣብ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ኣብ ገለ ክገብር ከለኹ ኤርትሪያስ ሃሽታግ ኤርትራ ቢንያም ኢለ ኩሉ ግዜ ዝጥቀስ ስለምንታይ ቢንያምን ኤርትራን ኮኔክት ክንገብሮም ክንከል ኣለና we need to use every opportunity ዝተዋህበና ተርጀምሎም every opportunity ናብ ሚድያ ፕሬዘንስ ክመፅእ ከሎ መርሃዊ ክመፅእ ከሎ ኤርትራስ መርሃዊ እንድሕር ኢልናዮ ተወሳኺ ሓበሬታን ንፁር ሓበሬታን ንገብር ዘለና እቲ ሃሽታግ ናይ ኤርትራ ድማ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብቐሊሉ ሪሰርች ክርከብ ክእል እዚ ከዓ ናይ ሓጎስን ናይ ፅቡቕን ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ንቕኒት ንኽመፅእ ዓብይ ተራ ኣለዎ ስለዚ ንመለስ ኣብ ትማሊ ዝረኣኽዋ ቪድዮ ደስ ዝበለትና ንርኢ ፃኻ ቅፅል ኣለዎ ሳባ ትብዓት ሓይሊ ከመሕዋት ፍቕሪ ትመሃር ክብራንን ተኸታተልቲ ኤርሊንግ ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ወትሪዮ ሃዋሃው ናባኹም እንብሎ ለምውን ብምኽንያት ናይ 36 ዙር ምቕባል ኣብ ኣደባባይ ተራኺብና ኣለና እዞም 36 ዙርያ ኩሎም ወለዲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከይጀመረት ከለና ተሪእቶ ክበኩም ክፍትን እየ መጀመርያ ኤርሊንክ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ ሓንቲ ናይ ብሓቂ ጥዑም ዜናታት ካብ ኤርትራ ተምፅእ ካብ ከተማ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነስ እናወፁ ኣብ ካልእ እውን ብዙሕ ተበግሶ ዝገብሩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ካልኣይቲ ኤርሊንክ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ቻነላት እውን ኣለዉ ኣምሹር ሓደ ነገር ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘረባ ሰሚዕኩም ኣለኹም እዚኣ ናይ ብሓቂ ተገሪመ ዘለኹ ኣነ እውን ኣብ ኤርትራ ናፃ ሚድያ የለን ድዩ ዝበሃል ጌስወት መንግስቲ ኤርትራ ናፃ ሚድያ ገይሩ ድያ ይገበረን ሕጊ ውፅኡ ድዩ ቀይሩ ድያ ኣይፈለጥኩን እዚ ናይ ዩቱብ ምስፍሕፋሕ ግን It's just amazing. ናይ ብሓቂ ዝሐጉስ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ጋዜጠኛታት ኣብ ጎደና ከይዶም ንህዝቢ ይረኽቡ ኣብ በዓላት ሪፖርት ይገብሩ ናፃ ሚድያ ዝበሃል ኮኪኑ የለን that's all it is ምናልባት ኣብ ፖለቲካ ሓሸውየ ገለመለ I know ቀሲድ ክመፅእ ክእል ክኸውን እዩ I'm not a big fan of it እዚ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ብጋዜጣ ዝግበር እዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ፕሬዚደንታት ክሳብ ዝቕተሉ ኣብፅሑ ዘሎ ምልትፍናን ናይ ሚድያ ምዃኑ ሓንቲ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ብትሪ ነቶም ሚድያ ዶናልድ ትራምፕ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ንስኻትኩም ኢኹም ጌርኩም እናበለት ክትዛረቦም ታይለር ማጆሪ ታይለር ገለገለ ትበሃል ኣላ ሓንቲ ሰኔተር ናይ ገለ ስቴት እያ ኣካል ግዜ ከምፃልኩም ነታ ቪድዮ ሒዝያ ነይራ ኣብ ገለ ፖይንት ከምፃልኩም ክፍትነ ባር ንመለስ ናብ ኣርስትና እዚ ዓመት እዚ 2024 ኣብ ኤርትራ ካብ ፅቡቕ ናብ ዝበለፀ ኢና ንኸይድ ዘለና እዞም ትሪኦም ዘለኹም ድማ ሳዋ ተማሂሮም መፅኦም ኣብ ገዝኦም ክወርዱ ከለዉ ዝገብርዎም እዮም እዚ ነገራት እዚ ቅድሚ ሕጂ ይግበር ነይሩ ኸውን እዩ በት ዊ ነቨር ሃቭ ሲን ኢት ኣነ ይረኣኽዎን ኤር ቲቪ የምፅዎ ነይሮም ኾን እዮም ኣነ ይረኣኽዎን ከምዚ ኢሎም ቶም ሚድያ ንዑከ ከይዶም ከምፅዎ ከሎቶም ዩቱብ ቻነልስ ግን ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖም this is exactly the kind of message ህዝቢ ክሰምዖ ዘለዎ ስምዕዎም ሕጂ እቶም ተዓለምቲ ነቶም ፀላት ኤርትራ ድማ I don't know. That's I قرطم I don't care. تفعلوا كمل أحجر بسلام كيتكم حدري أبوتاتكم من آياتكم من أحدكم من فتموا إلى مزفانهم نسمون حدري أبوتاتهم من آياتهم من أحدهم من هاجروا وجبوا من تمرتوا من زازي مملومي يأتولو سلزي نحنا والنتي مقبل ناي ولدن تاوناي تمهرنا بهم كنا بلونا تخطاتنا. مع الجميع مع السودينا يردانا نحكي ما مسرانا تراخينا مع السود كزيا قالك تزارب كلا سمع حقوسنا نقول صينا خلينا وسنة يبلون عمت ملو مع الجميع مع السودينا يردانا نحكي ما مسرانا تراخينا طعم حقسنا لنا كم هي له حقس بواقي بتعم صبا بتعم بقى مقلت سبالي يبلون سوا خمي بديكنا كمين يرو سوا صبوا نيرو عمت ملو بتعم صبوا زي تعليم هم زي تمرت هو صبوا نيرو بتعم صبوا ودينا أفسوا بزي خاتمار مالتي سي كابسوات مار مودة أتاي بلوندي حدا خاغو فقرة مار متحققاز حبو بقى تبعات حيلي كله تمار كابسوا بزي دسك بالآخر it's just amazing كم زي لهم وتيوم سوا in principle هذا أقدر سبوتاي لنيرة فيديو سريع الكونيرة لأنه كل جن سوا مغارات كله تقينه تزبلت مغارات كله تقينه سبوا ديك واسك خلال لو كاب سوا that's a very very important step عيال مدرغيو
يتربكايو يغيركايو تشالنج يقبركايو بدهكايو جن وديخايو كتوصك تكلالكا كم تمجمر يا حق زنبري كمو خونا لو ناو كم لاسك خلالو زيوم كم زيلم وديوم تمليسم امس ميديا كم زيلم ركب كقبر خلو ما دش يبلوها ولا تحساسبو من ولا اقلالس اناتو من اي دون ذاك خندي عامتين زينا والد نبي حق بس بلاها That's a belief, really, in general. أنا ريا ما بسالسك زي ريا لهم صامج. ماركاسو كومي كم زبيتات بلوت أنا حيت كله ني حبوا تتصور ناس بعبيو بفلايد ما فوري فورد ما بزح حات فقر مس كلهم بهيرات ما تفارها سخن بفقري زازيم تمام كمرة مسكالوت بهيرات مسكالوت حبرة سبات مسكالوت زوباتات مسكال أبكال زعبي حبرة سب أبتا كبابيخا أسمر أنت عبيخا وإذا كحرة عبيخا وي كرنت عبيخا كال كيت فلت غليخا كبابيخا ترى هتفلت سواحد كيت كلها ما أتوت كيت كلها زيو نجرازياتهم جن أمره خاي خفت ويم كالو سبات تاي قبرو كم يحجوس خلون تاي بلو كم يزاربو كم أكرادنهم تاي مثل أكايدهم تاي مثل سواحد كيت كلها مو بحيل ناخد فوتويم زقبروها بحيلي مالسي بحيلك ولا كهالغزي مساخاي دكس مساخاي قوي مساخاي تنس مساخا مقبي يقبر مساخاي يتصر ود حيلخا تخوينوسي قدني خامسو صبوق يركا خطفلطه ترجمن لو ما تتكو تا قلمله مستم غزاوت خنا تسقعكا قلمله كتحلفات غليق انتم سو كالوت سبات كتريوم تخليخا ግን كيتفلطو تخليخا سواغ قدني خامس كاله سب كتفالط قبرك دحر تتخليط تبلو انت لو قينو بتنتن يوم زبلو خامس محازا خان عرقان كم زي تخوني يوم زقبروخا تزي ورايلو مسكاله سب كم تراخب يوم زقبروخا بو سلاز بو حدش محازوت حدش تعرو حدش فتوتي غيركا نخطوت زلا على تقولوا لك كانت حبرت سب دما تلا عليها كل بسلام متيخنا لخنمو نسلسان شوعه زور انتي ملقت تم على الفا بقى كل نجرسي كبده هو اجهم نبلوم بفلاي دما اب تمرتهم كدمو علوم ماتين اب كال فوكاسون كغبرو يبلوم دما بلا انا مالتي نزور سلسان شوعه كنحلفون ديل ملختي سوا نورمال نجري مجمر تاخد كودو يزفر حنبر او تزغلله هيوتي تحلف كاب كله مجمر كايو مع سودا اردا كاني كلهم زور سلسان شوعه كا صبوق مجمار كغبر لهم منا That's beautiful. That's really beautiful. سواد بطعم صبوق كم مش كم حدا رجانا وحدا رجال تسقلكا كم عباي مدينة دبلا لكعكمو كم بطعم سواد سن كم زي حانتي تكال كوينا كم مش ملميلا توت منسي ملميلا توت تكالا Yeah, that's very good statement. أملا مزجر كم تعترينا تراسلنا إلى مدينة أملا مزجر سلام كات أي حد ما جزا واو قد سلام يتبرع لكم مسكين بطعم مقلت يقولون كمان مشالو كم أحوات كوينا قلم فلي الله هنا بك كم أحوات كوينا كم صدرة كوينا أنا بحق عملت منو بتصبوا علينا ما تأخذ طلع الله سوا من بالكان That's really sweet. That's really sweet. فاش أبز متأكع كل تصبوا سسنا يهبب كم زي تجمير زلخا مودع تارينا أفتح زعابي congratulation كنوعد كلنا بحبر كم استحقسنا زلنا ولدتات كل ولد تحقس خوعد إن شاء الله بس قاطعمي اسكت حنسمع يومنا يودي سمعنا هاجراو قلنا فتينا نتبررنا بنتنا حجها أنا أبتدي قتل قعزنا تعاوننا أنا زمنا نهاجرنا نهاجر بعد مدة تصفينا أنت experience share كقبر لكم because this thing تحريت سلازم على سني أب كل تشحن كل التانيو I remember أب تساوا كلنا نتبست نجرنا له مشيت كتري مالتيو تام عالتتيا تاستور نجركم يرداي نجركم يفلتني exact اللي تان من نجرا لا معالتي أب تعليم كنا خلنا يوحنس قريب سلازنا برابط جزيتي تمورال مشالو قالو مورال تقبري خا تقوي خلها رسينا أنبسا قلت أدبل نيرو مزامور نيرو كمنا بالكاها تخيل شو أقعد أمي شو حدا كابتن نبرة هوي كولا جميرو هوي نبلنا نقوي نيرنا مالتي كابتن كابشن تدينا نملس نيرنا ولا قلي نيرو هجي هوي حدثنا قلب سمعت فحفحيلنا جيت مرحيلنا دم إفريم باغس عجير سؤالي تطوبل قليلو دمسو قرب يسمعني نير تطوبل بالنسبة لا يسمعون تم كنيز نبرو فحبتني لنا نيرنا أبا تطوبلنا قويو فادو سير رغبنا يلنا مالتي أوكي نخيل
فادوس يرغبنا فادوس تأكل نحن رسينا تعليم وعيلنا قال ما رسيع وخوني وقال لنا صبوك نعلم وعيلنا مسينا تمسحنا فادوس كسب تينك فادوس مستمسحك كبابي حدا فرعان قال لي خاطر تنسن تعليم وتنشن ديو قال تات ويوم بوليتيكال تمرت قال زبال نشكم يا خاطر تنسن تكت انه متنسانا مقطع تنتلو قند حرمسح كباب فادوس فرعان حدا فادوس قال فادوس فرعان يجمر كح بلا ما معصى تهدى تا فلي نقرت له خاشعو زي دقاسيو كح مسبلس واي تا مقطعت اندي ادلا كل سبجكير لبو ጨካኒ ኻት ፖለቲ አሰልጣነት እቲ ዓላምቲ ማራይ ጨካኒ ነይሩ ወሲድና አውፂና ኣብዛ ፀሓይሲ እንታይ መኽብለኩም እየ ከመ ዓይነት መቕፃዕቲ ተቐፂዐ ይፈልጥን ኣብቲ ሳዋ ንኹልና እየ ዝብለኩም ብምልኣት ሓይሊ ሓፍበል ኮፍበል በጥበል በቃ ድከትና ፀጊብና ማለት እዩ ዳርጋ ሸዓ መዓልቲ ዘይበኸየ ኣሎ ክብል ኣይክእልን እየ ማሲ ኣብ ፀሓይ ሓዊ ትሳዋ ኣብቲ ግዜ እቲ I'm telling you the truth ኣብቲ ሓዊ ፑሽ ኣፕ ግበር እንድሕር ኢልካ ኢልካ መሰውረትካ ትቃፀል ኢትካ ፑሽ ኣፕ ክትገብር ሓይሊ ብዙሕ የለን ምስ ድኻም ዘሎ ማለት እዩ ፑሽ ኣፕ ክትገብር ምስ ወረድካ ድማ እቲ መሬት የቃፅለካ በቃ ድከትና ፀጊብና ንሕና ከም ንገብር ሳልሳይ ሓይልና ነና ቶም ካልእ ሓይሊ ድማ እንታይ እዮም በዲሎም ሰሙን ይቐፅዑ ነይሮም ኣብኡ በቃ ከምኡ የለን ተቐፂዕና እዛ ኣብ ሳዋ ከም ንቡር እዩ የጋጥም ምክንያት ገለነ ምክንያት ተረኺቡ ብሓይልኻ ትጭፍጨፍ ማለት እዩ ካብኣ ኣቲና በቃ ልውስውስ ኢልና ኢና ተሓፂባ ገለ ሓይሊ ሲኢና ሰለይ እናበለት ኣብታ መደቀሲትና ኣቲና ማለት እዩ 10 ደቂቃ ኣይከውኒ ምስ ገበርና ድማ ኳሕ ደዛ ባሓፀው ኣታንቺ ኸተየብ ክገብሩና ደልዮ ኣማሪሩ ኩሉ ሰብ ሽዑ ተኻለይቲ ምኩሕኳሕ ተሰርዑ ንበሃል እንታይ እቶም 11 ዝወዳኹም በዚ ተፈለዩ ድበሃል እንታይ እጅ ኸ ይኽብሉና ባገሮም ወሲዶምና እቶም 11 ዝወዳና ማትሪክ ትንገር እቲ ኣነጋግራ ናይ ማትሪክ ኣነ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ እንደ ተማሂረ ከምኡ ዓይነት ሕማቕ ከምኡ ዓይነት ጠልጠል ዘብለካ ኩነታት ርአ ይፈልጥን እየ ናይ ብሓቂ ጠልጠል ዘብለካ ኣጋጣሚ ኣብቲ እዋን እቲ ተነጊርና ብዙሓት ኣሕዋትና ንፈትዎም መምሃርትና ዝነበሩ ከምኡውን መተዓልምትና ኣነጥቢ ይምፅኡን እዚ ቅድሚ እዚ ናይ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ትምህርቲ ምጅማሩ ተቐደም ፍርዲ እዩ ማለት እዩ ተሓሊፍካ ከይድ ተተሪፍካ ድማ ኣብኡ ትተርፍ ስለ ዝኾነ ማራይ ከቢድ ነይሩ ሕጂ እኳ እቲ ሞያታት ገለመልታት ስለ ዝጀመረ ካብኡ ናብኡ ኣይዶነት ስምዒት ምሕላፍን ምትራፍን ክሳዕ ክንደይ ይፍለይ ኣሎ ባና ግን ዓብዪ ፍልልይ ነይርዎ በቲ ኮይኑ እቶም ዝሓለፍና ሓሊፍኩም ተባሂልና ንፍለ ማለት እዩ ካብቲ ሓምሸት እትያሲ እቲ ተዕሊም ኣይምልከተካ እንትበሃል ነታን ተሪፋን ዘለዋ 3 መዓልቲ ወይ ሶምን ዝኾና ክሳብ ዓዲ ገዛኻ ትኸይድ ባሳት ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ማለት እቲ ተዕሊም ኣይንኸይድን ምግቢ ክንከይድ ከለና በይና ማይ ጉድነስ ኣይ ካን ሪመምበር ናይ 100,000 ለተወር ከም ዝበፅሓኒ ገይረ ወሲደ እዮም ካብቲ ቦታት ወፂና ንሳዋ ንገዛና ምሳእተና ማለት እዩ ካብቲ ሳዋ ክንወፅእ ከለና ንገዛና ምሳእተና ሲ ንጎ 5 እንዲኻ ትትንስእ 5 ይትንስእ ነይረ ክንደይ ግዜ ማለት እዩ ሽዑ ተንስኡ ክጎይ የብለን ዘለኒ እቶም ስፖርት ዝፈትው ገለመለ ሓፊሎም ይጎይ ነይሮም ምኾኑ እዮም ተንስኡ ኣነ ግን ዋይ ተመስገን እየ ዝብል ነይረ I'm telling the truth ከምዚ ምግናና የድልዮን እዩ ሳዋ ክንምንታይ ሓያል ነይሩ ሓያል እዩ ነይሩ ንዓይ እውን ዋላ እኳ ስፖርት ዝፈቱ ዋላ እውን ካብ ምቾት ዘሎ ስድራ ቤት ዝመፃኹ እንተዘይኮንኩ ሳዋ በዳሂን ሓያልን እዩ ነይሩ ስለዚ ምስ ወፃኻ ከምዚ ኢልካ ፍላይ ነጥቢ ምፂኻ ምስ ወፃኻ ከምዚ ኣብ ኤርትራ በቃ ናይ 100,000 ወይ እውን ብገንዘብ ክትልክዖ ከለኻ ሓደ ዓቢ ነገር ቪዛ ናይ ዝበለፀ ነገር ከም ዝበፅሓካ ጌርካ ኢኻ ትስምዖ ሳዋ ክትሓልፍ ከለኻ ስለዚ እዚኦም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ናተይ ተመክሮ ከካፍለኩም ኢለ ሶ ቢዩቲፉል ከምዚ ኢሎም ክትሪኦም ከለኻ ኣብዚኣ ኣላ ሓንቲ ካብቲ ስፖርት ከይውፅዓኩም ድማ ነዚኣ ክምለሳ ኢና ፅኒኢልና ኣኺልዋ ማለት ድዩ ኣይተውፅኣን ኢኻ ግን እዛ ማልያ ኮ ንልዕሊ 100 ዓመት ንኣፍሪቃ ኣይትፈልጣን እያ ማለት ሲ ከይትጋየሽ ኢለ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ ናብኡ ክወስደክ እየ ክትብላ ከለኻስ ከይሕድሳ ኣበዩ ኤርትራ ከይትብለካ እየ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ዘረባ ከይነውሓና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍቲ ነዛ ዕላል ናይ ቀጠልያ ማልያ ያስፐር ዝሓሰባ ኢሎም ዝገበርዋ ኣብ ካልእ ከምፃልኩም እየ ድሓር ደንጉና ላይፍ ክናቱና ናይ ቢንያም ናይ መወዳእታ ሓንቲ 20 ዙር ገለ ክፋል ናቱ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ሎሚ ግን ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ክብለኩም ይደሊ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ሰፖርት ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ኣንተ ሰፖርት ጌርኩም እቲ ቻነል እናዓበየ ይኸይድ ካብቲ ኩሉ ኮሜንት ድማ ንእሽተይ ኮሜንት እውን እንተኾነ እንተገደፍኩም ፅቡቅ ነገር እዩ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም እየ ኣኺልዋ ማለት ዋይ ኣታ ስትራ ኣይተውፅኣን ኢኻ ግን ክገብርልኩም
ستحشا تحبابي تبتحي كرشا عريني سباستي عريني سباستي شجهم قنبل وعد ولد بيني قنبل نحمز هذا شجهم قنبل وعد ولد بيني قنبل نحمز هذا قنبل بيني شجهم قاحنا هذا قنبل شكعت بيني حكبلي قنبل بيني شجهم قاحنا هذا قنبل شكعت مقرعي